Авыл Советі халқы жылдан жыл бұрындағы инициативаларны яқлау программасында қатнашып келе. Әйтергә кирәк, алдағы елларда безнең юлларга кымташ түшәлде, трактор алынды, 2 авылда да клубка ремонт үткәрелде. Белгісі елда инде авыл халқы зияратны карайбыз дип инициатива белдерде инде. Урындагы һәм итаговой җыелышлар үткәрелде. Халык бер тавыштан зияратны ремонтлайбыз дигән карарга килде.